الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندرابي بدنتال أرأن جولما نون بندرابي بدنتال من بندام أرأن دينما نون دندانغال دنت دا يوتر نده أنا يتو من شلمني منيكالا إمون من جوري مدو من ñaagi momo yafuya eɗen ngara e khutba men aljuma hande so allahu lamɗo o jaɓi. Khutba men aljuma tindinta hirjinta ko e gollude moƴƴere. mbiɗen alhamdulillahi rabbil alamin amara bi fi'li lkhayri wal ihsani ahmaduhu subhanahu ala jalili ni'amihi wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله حث على صنائع المعروف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. caggal nde jettuɗen Allah jeyɗo binde, Allah jamirɗo gollude moƴƴereji. en jetti Allah kanduɗo e yettede e nemaji makko mawɗi ɗi o waɗani en ceedima dewateɗo e gonga ala so wona Allah ala mo rendi e laamu makko. en ceedanima nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam maccungagal mum Allah e nelal mum koho men annabi men kirjinɗo gollude moƴƴere. yo kisal e yurmede barkeji Allah gon e makko, gona e koreji makko, gona e sahabaɓe makko, gona e kala moƴƴinɗo ha ñalawma jobdi. so ɗum ɓenni mi wasiyima on jiyaɓe Allah no mbasiyortomi hooram kulol Allah towɗo o. jomiraɗo wi e deftere mum teddude: wa ma tafa'alu min khairin ya'lamhu llahu watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albabi. kala ko golluɗon e moƴƴere Allah ene andi. jooɓoɗe jooɓari ene moƴƴi, ɓuri moƴƴude e jooɓari fof ko kulol Allah ko aɗa rentoro ñagude. kule Allah e heymon jomiraɓe haqqillaji. jomiraɗo towɗo o wi nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama: fa bashir ibadi alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. weltin jiyaɓe am ɓe ganduɗa so haala haalama ɓe keɗo haala ka, ɓe ƴeewa ko naftata ɓe hen ko ɓe nanga. ɗum woni jiyaɓe Allah moƴƴuɓe. mbiɗen e heymon julɓe ganden noon diine men oɗo moƴƴere nde o waɗani en ene jeeya e jondam makko e timmal sharia men, wonde en jamirama e nder majji ɗiggude, en jamirama e nder majji kadi moƴƴude. en kirjinama e gollude golle moƴƴe. diine men o e sharia men o omo fodani ha joni golloɓe moƴƴere dañde baraji, dañde yafuyere jomiraɗo, dañde yurmede, dañde weluyaji Allah. jomiraɗo wi: wa fa'alul khayra la'allakum tuflihuna. golle moƴƴere bete oɗon male. golloɓe moƴƴere tadkhulu fi kulli khayrin tafa'aluhu ta'atan lillahi ta'ala. gollude moƴƴere ene naata e kala moƴƴere nde golluɗa, jiya hen hoorema aɗa ɗofti jomiraɗo towɗo o. aw ihsanan ila khalqihi, walla aɗa moƴƴani tagore makko. sa golli moƴƴere gonɗa ko e rewde Allah, feeñi ko dewal Allah mbaɗɗa koye golle moƴƴe, walla aɗa moƴƴani tagore, ɗum ne kadi ko e dewal Allah jeeya, kadi ko golle moƴƴe. gollude moƴƴere ko mande e maaleji annabaɓe e nelaɓe fof ko ɗum woni ko gollanno. jomiraɗo wi: innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'ina. kamɓe annabaɓe ɓe aɓe jaccotono e gollude moƴƴereji, aɓe noddanno min, aɓe kuli lepte, aɓe jorti ha joni
yurmende aɓe laatino ko ɓe hulɓe Allah wa qad arsadana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama ila badli lkhayri nelaɗo tindini en ko e rokkude moƴƴere yo en mbad moƴƴere wo suni il maarufi yo en gollu moƴƴere ha o wi kanko nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallama man kana lahu fadlun min zadin falyaud bihi ala man la zada lahu so eɗen gondi mbeɗa jogui jooɓari a ala jooɓari min joguiɗo jooɓari wonko ɓurtirimi o yomi waɗanmo ala jooɓari o firtata ko man kana indahu da'amun zaidun an hajatihi joguiɗo ñamde ɓurtude haaju mum falyatasaddaqa bihi ala man la ta'ama lahu yo sakko on mo ala ñamde ɗum ne ko gollude moƴƴere wa qad madaha allahu subhanahu alladhina yu'amiluna khalqahu bil fi'li nabili allah manti ɓen ɓe ganduɗa enen gollodira e tagore makko tawa kadi ko e golle labaɗe woni golle joɗɗe o wi kanko jomiraɗo wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinina moƴƴe nde wonde allah ene yiɗi moƴƴoɓe mbiɗen jiyaɓe allah inna sana'i al ma'rufi kathira golle moƴƴere gollude ɗum ene heewi sifaji fal kalimatu tayyibatu ma'rufun haalde konngol moƴƴol ko e moƴƴereji jeeya nonne kadi wo badlu shatta anwa'il khayri ila al akharina ma'rufun hokkude moƴƴereji leƴƴi mum no ɗi eɗi keewi dokka ɗum wonɓe ɗum ne kadi ko moƴƴere nelaɗo men tedduɗo o omo haalana en fi bayani ba'di suwarihi yoga e mbadiji moƴƴere omo haala o wi la tahqiranna min al ma'rufi shay'a walaw an tunahhiya الشيء من طريق الناس يؤذيهم ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض وي كانكو نلادو صلى الله عليه وسلم هورو famɗin moƴƴere haydara hayso tawi noon ko kawra e hunde e laawol potta e hunde ko ene lorlanno yimɓe itta joña ɗum koye moƴƴere hoto famɗin ɗum hayso ko hawrude e musidɗo ma tawa yeeso ma ene laaɓanimo a ɓowlinani yeeso ɗum ne koye moƴƴere jeeya hayso ko kawra e musidɗo ma calminamo ɗum ne koye moƴƴere jeeya walla ni jewta jeewaɗo hay ɗum koye moƴƴere jeeya ɗum woni wahshana o wahshana wal wahshanu huwa alladhi yash'uru bil wahshati fatu'nisuhu bil qawlil jamili oɗo ene yeewa ene joñi kañum goto ngara jewtiramo haala moƴƴa ha o wawa nattude e nder yumɓe ɗum ɗone ko moƴƴere mbasa famɗinde ɗum noon ɗum ɗone ko e maale moƴƴere jeeya والسعي في قضاء هوائج الناس yaade ngam humtude haajuji yumɓe ɗum ne kadi ko e moƴƴere jeeya ɗum woni والسعي في قضاء هوائج الناس من المعروف mbiɗen e hey mon juuloɓe ngande inna li sana'i il ma'rufi adaban tajduru mura'atuha neediji wadde moƴƴere ha joni wadde moƴƴere ene jogui neediji te ene himmi rende neediji ɗi li kay yafuza sahibuha bi husni awaqibiha mbete golluɗo moƴƴere o ene daña ha joni ko dañate e gollude moƴƴere wa jamili simariha o daña ɓesnoje moƴƴere ene jeeya hen ihtisabul ajri indallahi ta'ala sa golli moƴƴere ɗamino jobdi ndi koto Allah mbasa ɗaminade emo mbaɗanɗa moƴƴere o fala yantadiru sahibul ma'rufi muqabilan minan nasi ala ihsanihi sa moƴƴani yumɓe hoto fatton jobdi ala
jobdi ma fo ɗaɓɓoy ɗum to Allah to wala mukafa'atan ala ma'rufihi hoto neɗɗo o fad yoɓede e moƴƴere nde o waɗi. qala allahu subhanahu fi wasfi ibadihi l abrari Allah ene sifo jiyaɓe mum ɗigguɗɓe o wi wo yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. mo wawno jippade e mum aya o fof wiyama al ibratu ko bi umumi lafdi la bi khususi sababi. teskuya o ko konngol ngol koko hubtudini gollirɗo noon fof naati hen. Allah wi moƴƴuɓe ɓe haalata ɓe aɓe ñammina ñamde tawa aɓe gondi e yidde ñamde nde ɓe ñamminande miskino ɓe ñamminande alyatim ɓe ñamminande dahaɗo ɓe mbatta hen kadi ɓe mbiye minen de min ñamminirani on so wona saabi Allah min ɗaɓɓani e mon jobdi min ɗaɓɓani e mon mantoje. jimowo goto o wi izra'a jamilan walaw fi ghayri mawdi'ihi falan yadi'a jamilun aynama zuri'a. o wi rem moƴƴere aaw moƴƴere hayso tawi wona e nokku mo foti awede o aaw moƴƴere tan moƴƴere kala ɗo awa fuɗat so tawi koɗo foti waɗede walla fotani sabu yeɓota ko moƴƴere kala ɗo nde awa kala ɗo gawɗa moƴƴere koko fuɗata. wadde noon welto an golluɗo moƴƴere andu jomiraɗo towɗo o ma yoɓe jobdi ndi ganduɗa ko timmudi tawa kadi kono ɓuuri moƴƴirde e mbarjitari Allah tottirtuma eno ɓuuri moƴƴirde e dokkal Allah rokkirma. jomiraɗo wi lilladina ahsanu alhusna wa ziyada ene wodani ɓen moƴƴinoɓe alhusna moƴƴere wiyama ko aljanna kadi wo ziyada aɓe jogui wes goɗɗo e dow nden moƴƴere kadi ndeɓe totta wiyama ko yiide jomiraɗo o. wa badlul ma'rufi wa in kana qalilan fa inna allaha ta'ala yubariku fihi. wadde moƴƴere rokkude moƴƴere hayso ko seeɗa mbaɗɗa andu Allah ene waɗa hen barke ittina ɗum ha itta. wa yaqbaluhu wa yunammihi Allah jaɓanma seeɗa ma mo mbaɗɗa o ɓeyda ɗum o ittina ɗum ha heewa. nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama o wino rewɓe ɓe ya nisa al muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walaw firsina shatin. eyi mon rewɓe julɓe hay goto e mon hoto koddiɗo yawan koddiɗo mum hayso ko suppu kolce mbaɗɗa hoto wi ko ɗum seeɗa mi wawa nawande hen koddiɗam nawanmo tan. firsina shatin firtara ko suppu kolce e hafira shatin wol muradu wo in kana shay'an qalilan faanda hen hayso ko seeɗa hayso ko hunde seeɗa fof o horo yawan hen koddiɗo ma. wadde noon fa huwa khayrun min al adami seeɗa o kay ɓuuri wasde nde wadde noon mbaɗa seeɗa o kay ɓuuri mbasa wadde haydara. wa qad takaffala Allahu azza wa jalla bi isabati man badala ma'rufan. Allah ko kañum e hoore mum defti yobde on baɗɗo moƴƴere wo in kana saghiran hayso moƴƴere nde ene famɗi. wa wa'ada alayhi bi mudha'afati l ajri wassawabi. Allah fadani jomum one kadi sowanede moƴƴereji e sowanede baraji. jomiraɗo wi inna allaha la yadhlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifaha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah toñata ko foti e gabbel zarra so tawi a golli moƴƴere kadi o sowanma o addanma nde o waɗanma kadi jobdi ha heewa jobdi ummorade e makko kadi mawdi o waɗanma an golluɗo moƴƴere o. mbiɗen e hey mon julɓe e hey mon horoɓe gande gollude moƴƴere ɓesnoje mum ene keewi. fa hiya tasrahu sudura gollude moƴƴere ene uddita ɓernde wa tazidu fil ujuri ene ɓeydanma kadi e jobdima ko noonne kadi wa tasriful bala'a ene riwtanma bonandeji jogornoɗi arde e ma. gollude moƴƴere wa hiya sababun li nayli maghfiratillahi ta'ala ko sababu ha neɗɗo daña yaafuya Allah towɗo o wo ridwanihi daña weluyaji Allah
والفوز بنعيمه كدي كو سباب هاند او دنيا ملل دنيا مالدي انيماجي دي الله ركتا وجنانه كو سباب هاند او مالدي الجناجي جومرادو دموني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتي الله بعبد من عباده الله أدناما غورو e maccuɓe makko kanko jomiraɗo tawɗo tawa noon atahullahu malan on maccuɗo allah ina hokkimo jawdi nden on maccuɗo addama darnama yeeso jomiraɗo wimo maga amilta fi dunya holko golluɗa e aduna ma qala o wi ya rabbi jomam ataytani malaka a rokki kam jawdi ma ndi jeynoɗa garsi guinɗa kam hen fa kuntu ubayyi unnasa minne mbeɗe yeeyodira e yumɓe ɓe mbeɗe ñamlodira e mabɓe wa kana min khulugi aljawasu min noon mbeɗe joguino jikku komi jafotonoɗo komi jawtannoɗo ñamale gonɗe hakkude ɓe yumɓe mi yaafo fa kuntu atayassaru mi laatinoma mbeɗe newnana alal musiri e galo e yil ganiyi galo o mbeɗe yafotono mbeɗe newnantunomo wo unzirul mu'sira mbeɗe muñana kadi basɗo mi newnana galo kadi mbeɗe muñana basɗo e umhiluhu tan fa qala allahu ana ahaqqu bidhalika allah wimo min ɓuri kay lebdude e ɗum min ka ema tawde gila an a wawi waddude nena tagore nde haalaka min dokkunoɗomo tagɗomo o wi malaikaji ɗi tajawazu an abdi jaafoɗe e maccuɗam o goppemo o ɓenna fama ajmala an yakuna almuslimu fi mujtama'ihi nasiran lil khayri kawis ko yonni maccuɗo allah o wona e nder rendo makko tawa ko carowo moƴƴere omo sakta ko gollowo moƴƴere fa innahu bidhalika yu'allifu bayna alqulubi wa yanalu maradata allami lghuyubi ene wona sababu neɗɗo o daña ha joni ɓerɗe gowodira kadi o heɓa weluya allah wa sayajiduhu fi sahifatihi maktuba ma o taw ɗum ene winda e kayitol makko golle so hoti e joomi ko o tawa ene winda e deftere makko allah wi faman yamal min alsalihati wa huwa muminun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun kala golluɗo moƴƴere omo woni gonɗinɗo allah o yeddantake moƴƴere makko o yeddantake golle makko allah wi minen mamin bindu ko golli ko allah haali nokku goɗɗo o wi faman yamal mithqala dharratin hayran yarahu kala golluɗo ko foti e gabbel zarra e moƴƴere ma o yi ko nonne kadi woman yamal mithqala dharratin sharran yarahu kala golluɗo ko foti e gabbel zarra e bonande kadi o yiya wadde noon gollude ko moƴƴi ene jeeya hen saɗa golla ko moƴƴi hifdun lil awladi wa dhurriyati wa wiqayatun lahu wa lahum ene renanma ɓesgu rena ha joni sukaɓe wona heedo danrugol wonandema e wonandeɓe bonande wasa yettade on fitinaji mbasa yettade on faqad qayyada allahu subhanahu nabiyahu musa alayhi ssalamu wal khadira li khidmati ghulamaini yatimaini allah waɗi khadiru e nelaɗo annabi musa allah waddiɓe ha ɓe liggani sukaɓe ɗiɗo alyatimeɓe ɓe mahani ɓen ɓalal liyastahridja kanzahuma gam ha ɓen mbawa yaltinoyde jawdi mum en gondi e less ɓalal ngal so tawi jeehi ha mawni ɗum noon ko sababude moƴƴere bam mabɓe wa kana abuhuma salihan bawe jomiraɗo wi jinnaɗo mabɓe o ko moƴƴo o wonno wala yu'rafu salahul mar'i hatta yakthura ma'rufuhu moƴƴere neɗɗo noon wawa feñde so wona taw o heewi moƴƴere wadde noon allahumma a inna ala sana'i il ma'rufi wal ihsani waj'alna min ahli al khayrati ya rahmanu ووفقنا جميعا لطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم مثال من يمني كلا يوم من جوري مدم كدو بندن من هاديها بندن من غريو جسو الله الحمد وجبي كو بوكر أحمد جوم تنوادبو أمين بيو أنكر كجم أنجارام